guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao Eyemoi boli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakera chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere Eyemoi isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete maya kichibe senguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chindunda chinyinge make use obwojo botakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye iwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igoryoka wakoda bagadani okubeka emya Eyemoi yokai unokubeka chindunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chindunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chindunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bali myaka 13 guche igoro enyagitari ya Worldfit Health Center eye gutoka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito karo montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.
Shemeji rao. Due to public demand, klabu ya Sindi's Villa inayopatikana Embassy katika barabara ya kutoka Kisii kuelekea Oyugi inakuletea tamasha kubwa zaidi Jumamosi hii ya tarehe 24 kuanzia saa 12 ya jioni hadi mwanamuziki Odongo Swa atakuletea raha duniani na burudani babu kubwa. Kiingilio ni shilingi 400 pekee. Unaweza kupiga simu katika nambari 0796387776 ili kuwekewa nafasi mapema. Njoo tutese na kupiga sherehe hadi kukuriko. Sindi's Villa, home of entertainment. Ya boda. Shemeji. Nyamita mama. Wanchumu likeri bono na gukwani andonzia sobereta se marogoba yabono uchinga chini gukwarigania semesa ya mangana majia nyaro kumanyikati yare to abereto gukwarigania kurase mambye yarenge ntambe goika chinse chika bono chia bono marogoba chinsa ne bironi go bigendreta kumnyoka ekereke bono aseri bwango cyo kumanyibuna bali kibaito wabere bako yasangire kuro chinkongo chonsi imena isiko jorgongo rwa Gusii ritu konele jumasari kemerongebere na isato omutyenyo gatano alimo omwaka bochiri bubere na merongevere ne tato alibono toto ukwali mwancho mulgeria inyarwa na ba MCA kurwase county ya Kisii ni gobeso kirina konyaro gokwanda igoro yamangana lengete urubero ria arwa keroka ulibono gandete kubuno gati ya county bere county ya Kisii na baigo ne county ya Nyamira ayungati ya tokochikomanya senchira yobo ikirano Eyemoi yabono marogo mariogo na bwatu kwetnya getari chesa county ime ye county ya Kisii gandra gotobwatia goiterense media mtandao nsema ya Facebook Ndizi TV News Digital na nsema ya YouTube na bokotana buna Ndizi TV News. Chumuligire bono mangana mayense Eyemoi gotoko chaka kurwase county ya Nyamira inyira bono litoko bwaterana nere goitira somuno bwimanyereryo higakoro kwa Joshua Auta eritirana nchenkoro kwa Vincent. Onyancha imeje county ya Nyamira ni gobono aba bwatani nabo igona abayiboli barebirengere byabo anaso kunyara gosie kwa wechukura somutumokomoke omanyekante buna aftama omurobiryo somonyego cha kali tukulyalera sabana bono barabenkase ka Eyemoi bosio kolengana abayiboli ni gobate bire buno bogimani gobogendrete okonga hase kolende baganezere kali koneke bunanko yeliere gatie bintu byengencho ekerokerie abayiboli ekerokerie abana baleka chinga mutumokomoke gose aftama nigo chinga kiche abwatani betsemi bate birebuna abane kero baleka abayiboli baboligwe konyara gokwana barobo kumanye mechandali bagoetera anane kero kelia bale ase chinga cyo muri kitokurwa se county ya Nyamira jabuma ange na roboti ruo asenchera yobuime ase wikeye nigo chisukuru chigendrete kobungwa ase ngencho yo mutimoko omoke Njoira egetambo kirogotalera chinsemo au ime county ya Nyamira linde komanya buna abana baba bagoseka chisukuru na gusanga nabamenyi ebirengereri byabo anene mono ekero chinga kichichie chisukuru kobungwa na iki transport kujagerera nkiamenta takobona abana bange bacherere chinjera asengecho asengecho ye nauri ya mendirenjera takabona kina jira kubara utetra
Egati abamenyi be kaunti ya Nyamira mbaichanira ogokonga kwa kerengo ky'obugima ase bateba nonyambono nigo basinyire ninkibago chikoa abana ekero barachikobunga chisukuru ali bakale gotobika ndubu ati nonkende tokuba serikali no sukuru tochikobole totebuza besa njana gotomuno ngo chisukuru iseke sarenzirende none sukuru woka utagotume beso abana bana ko nyolejo yo balia ugo gwakongire indagerere igoro amafuta mentire nampara kwanza bakabande tuasarende okora jigazi bono tosaba gakia serikali ya Kenya umushikeru to gagwaro to ramabira kuira ni ndageranse ibakya abana bono umnanje bono ara irenchara bono gato waso obugima bani bwakongire pi ase abagambi basaba ko bwaterana n'abayiboli elinde kweneke buna abana batorere chimbwa chingia na ene mbali gotoka chinsemo batabwenerati na bagambi baitu bale chinka abachibu aba assistant chibu awa krene eridazi andonse so mwana araro kana nyomoiboli ande talianga umurojo ye igotwale gosaba ngo mwana oitaro kana guchiasa akorokwabe abe mineti mwana taolekana ne angene video mwana taolekana angene chipuru Ensa abamenyi be kaunti ya Nyamira mbasaba bateneneri be chisukuru kubwaterana n'abayiboli elinde kwenekia ekero chisukuru kirachiko igorwa abana mbali goseligwa chisukuru alafu yendo kende chi principal cheita semore our principals what we can tell you kaki mo goselia abana ko school igatuacha na no rokona gotokora toroke school kamunya kwa abantu chitenda ba chinge school gosichinyeni twacha twakore kwere twaza chinyeni chiri twaba school mwato likere school fees bari gusaba abana bachinge nabo ko chibwata egekogera toremerera nigo senge njaso koikeira maene ebintu byako Ensa yende mbasaba serikali koirige chambokero kya bwango elinde kweneke buna ekerengo ky'obugima kyaberege gokea gagito gosaba gagino ni bengera birbira sama se bigeya baetetie barusie bagera batoriyo bugima gosine ntokonyeke no nto abanta baketokina bona igodo saba ginya sa tokorro gwanja gose rutana toigu serikali egwana takolikireringa eita ye school fees asabana gekera kindagere kireguru Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti ya Nyamira Job Maangi Biyamono muri keto kurwase kaunti ya Nyamira Job Maanga soroboti rwase nchire yobo ikirano gotigana yono mwancho muligeria asiri tukolia romo governor be kaunti ya Kisii Paul Simbarati ni gabwa tokabono chibesa chira konya sumuru libogo sire chibasari aiga ase kaunti ya Kisii aratini gabwa toka chimilioni Eyemoi amone meronge 5 chira nyara kubwa toko gochi ase chiwodi chonsi emerongene na isano kile ward ni gobona yabe kirwense mo shilingi chimilioni 3 chira konya soko nyara gosira amangana arengete chisemidipo na sanya na roboti rwa senchira yoboikirano Itukulia rero umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nigabwa toka chimilioni Eyemoi na 45 ujeji basari gochi asabarukiwa imeye county ya Kisii. Ni jambo la kufurahisha kwamba leo tumepata fursa ya kuzindua rasmi na kusambaza fedha za ufadhili wa masomo ambao ni mpangilio wa serikali ya kaunti ya Kisii ambayo inaitwa County Bursary Fund. Siku ya leo jumla ya shilingi milioni 145 zitasambazwa kwa wale wanafunzi watakaonufaika kutoka kwa wodi zote 45. Ase chiwode 45 imeye county ya Kisii kere wodi nigo yanyara kwenyorera milioni 3 ase aba MCA kurwa chiwodi echo abo banyara wigana somurobile yo bayogokera na kwenelia ngambu ya mono. Wakati tulikuwa tunatafuta kura sisi kama MCAs pamoja na gavana tuliahidi watu wetu kwamba tutawapatia bursaries. Tumehakikisha tumepatia bursaries ama hujahakikisha? Si tumeleta bursaries? Sisi katika House Assembly honorable MCAs hata sisi tumeweka masomo ya watoto wetu mbele. Hizi pesa ambazo tunatoa ni bursary. Kindly
make good use of this money in school. Boigo umugabana Paul Simbarati ni gasegeta baraki wa gokoromo kya asiji skuru ilio bache gonchulia magimabo asa matukale bosio obo gimabo chimotulega no buya ekeroso mete amasomo na amaya ekeroso mete obo sikuno orete obo chomo taka na moto tayo muri ndaite sabe abana betu oso wanje kweli twins twaitire myaka mwe onye na nonsense twende kwa onye ni bebere chinga kiechio ni gali eira yogo chikomenta chibesa kurwa chimilioni 3 goika chimilioni 5 asentunda yende vile ili kuhakikisha fedha hizi azingii kwa mikono ya mkora. Tumebadilisha mtandao. Safari hii hizi zitawekwa moja kwa moja kwa kaunti za shule ambazo wanafunzi wapo. Hakuna tena watu kubeba cheki na kwenda kuuza. Eti unajua niko na cheki ya shilingi 3,000 hapa, 5,000, nipe 1,000 nikupe cheki. Biashara kama hiyo hakuna. Gati ya barki wa baikira na somo yegoyo ni go bago kero morobelio yo na gwaka ngambi yamana kucha somo gabana Paul Simbarati aseba no batwara go semelia ngambari go chigo selwa korwa chiskuru asengenji yechibesa Wapi makofi na ndio Simbarati haiko na magari. Kuripoti legeta seni kia Ndizi TV korwa se county ya Kisii eleteria Nendipon Asanya Mbia muno mulikito di pona asanya sorobochi rwa senchire yobo ikirano gotigana yobono moncho muligire chinga kecho bigo mu governor we county ya Kisii ne yakasenya gatari ya Kisii teaching and referral hospital chinga kichoko bwatako kwa mali go gocha se chinya gatari chisapu county omoye gaboli tukolia ni go bagokora uno mwaziri oteneta mangano obachonwa se county ya Kisii Dr. Area Buari asbate abuna serikali negendre kumulekera anaso kinya kwebirengo byobocheno umeye county ya Kisii buno mulikito ndemo Steven Agotomanya is in charge of infection prevention, in charge of adolescent child and adolescent vocal person. Omoye gorero ni gorenta mugati aba obisaba bocheno koruchi sub county chia Kisii asomo yega boko igura bene kwa murabari boko eno no kwa maliogo gochia sichinya gitari Omoye go yora uno mogavana Simbarati ni gaene ke serikali ya enegendete ne kirenga gyoko enekia amalioga ganeri na arasichinya gitari chie county amalioga aya amalioga ali atari kwena na KEMSA atari kutoka KEMSA amaliogo haya nkubuli abanyagitari baitu gaki ogoyube shilingi 10 eliogo lishinge 20,020 onye kubate michando yichibeza tindakora chiri chinengo kolere campaign tindakora nchironke abogo chanko eliba ukwibira maliogo montaka that in our county Kisii government we have a population of 1.4 million and then total facilities that we have are 173 total functional that is faith-based and the functional facilities that are public are 161 and the facilities that we are supporting with non-farms, drugs and lab reagents are supposed to be 156. Ensa moya yomo waziri webochenu Kisii Dr. Lea Buari na kiroko boko murobiri orera skolenda mubuli omugavana kugendera gusire sector yobo bwenia elio kwenekia ikiranire asebwa to bulemeru. The supply that was local supply plus KEMSA was 48 million and we have a gap. Our gap is 264 million. So we have a gap of 76% deficit. So we are able to get the supplies as per our the supply is only 24, so the gap is 76%. County ya Kisii nigo yaruria ira koba maiso kwene kibuna chinyagitari amuna boroire banyolira marioga baringete botutukanu botaiyo tuzutwali birenga gatuye kuba marioga tiga marioga aya agende akonye abantu baitu na barabo
nabo ranyore bakonya abana babo kaba b'abanyagitari usibaba abarimu ab'ekigavana b'abejournalist naba egesa kugendera ninde make mine yobalinde liyonsi ndoro level 4 and 5 nguaka na tole kibesa 1 2 3 omurobere ogendrete bore noyo bwogo kobu kwa mali wanyarako baga kuiguru bene kurwa igasi nyagetari ya Kisii Teaching and Referral kwenda ase nyagetari a Eyemoi sub county che county ya Kisii asomo governor Paul Simbarati nyarako baga gusingira na mali ogaya nareko baga guikira abarwira ase nyagetari a na kwena no asobu asioku kuripoteri ya Ndizi TV kurwa ase nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital erietariane Ndemo Steven ya mono mulikito Ndemo Steven na soroboti rwasenchera yoboikiranu mwanchomo ligerio kurwania kwebinyegwana begona mali gatanchire ime county ya Kisii ngati mirobire bekire no county commissioner ase county ya Kisii Tom Anjeru yote birubuna okobwata nankoro kurwasa bwata nibande likonyara kwane kibunango siribara amalyogo na boigo nebinyegwa bitanchire asorogongo horwa Gusii aneme county ya Kisii okwali tukolia lero maiga yogo twarege kona gati ya bwata ni aho kurwasensemo yoborende omo county commissioner Tom Anjeru ni gate birubuna bali baratoke bakonia malyogo yogo tindi asenjote bwene tebaiga malyogo ali atanchire mbachiko mukirwe getambo kirege tindi kolengana nelichiko nigo chinga keche rogo kura go chia saba sai go tebwatrene samalyogo yogo tindia ibageri kuliga chinchira chikonyara wekonya na wesiria ausona wesira asokonyara kwegenderelia chinga kyuchumi egendrete go konganjere ni gate birubuna ensemo yabaleni mbachiko bwatrane kende komi elikone kibuna ngosiri barobo saria obogo segetwa na malyogo yogo tindia. Ya tumekuwa na kikao cha usalama hapa ambacho kimehusisha kamati zote 11 za Kisii sub county zote 11 na tumekubaliana kuweka mikakati za kuimarisha hali ya usalama katika kaunti hii. Ya tumekubaliana kwamba kila sub county itakuwa inafanya vikao viwili kila mwezi na pia waimarishe hali ya kuimarisha doria katika sehemu zao, na pia iko haja ya kufanya mikutano ya hadhara kuzungumza na wananchi katika ile hali ya kuimarisha usalama katika sehemu hizo. Iko haja pia kukuwa na vikao hivi baada ya kila miezi mitatu, na tumesema pia tupigane na mambo ya pombe haramu ambayo ni donda sugu sana katika kaunti hii. Tumesema wale maafisa wote ambao watapatikana wanahusika kwa hali ya kuwasaidia wale ambao wanahusika na mambo ya pombe haramu watachukuliwa hatua. Na go tigana yubono haba MCA kurwase county ya Kisii ni gobe sokiro kwana igoro yamangana rengeto kubona wensemo ya keroka urubon rengeto robe rwenseme yo akerokelia aba MCA kurwase county ya Nyamira barokanete kuma mochiri tukuligoro mu governor we county ya Kisii kubwatikana ne chinkwana chaye igoro yensemo ya keroka aba MCA be county ya Kisii ni go bayireniri bali be county ya Nyamira asoko boli bali banyamira kwa nekinko musika baro mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati aba MCA kurwase county ya Nyamira tukuligoro ni go bate betebuna ensemo ya keroka ni go benteko ga yanwa senchere bwendete na kumukani mu governor we county ya Kisii wesona nigati asamangana rengete chimbebe ni go chinga kicha aba MCA kurwase county ya Kisii bate birebuna ensemo ya keroka njabeteke watu ne kyombe kirigete ne tamangane chimbebe ase kolende bate birebuna isekenya rege kurwegwa gochi ase serikali ya county ya Kisii okobona korobe gati ya county ya Nyamira mune county ya Kisii ni okogocha sekirikia gotebekana buna enseme ya keroka nige bwenete koba ase county ya Nyamira asikolende enseme ne bwenete koba ime ye county ya Kisii nigo chinga kicho kiraboni gabatranya orali chibu bene igoro yorobebo ruwa senseme yo ya keroka aba MCA abuni go bateru no kubwata nanko bwente koba na kunyara koligere ntira yo konyara gosonsora igoro yo kobuno roberu ensemo ya keroka asikolende esiko ya boligwe kurwego chechi county Johnsibere ayamaiga ya MCA kurase county ya Nyamira konyara kwe murungania lituko ligoro. A few MCAs of Nyamira uttered some words that are not palatable to us in Kisii County. Keroka, part of it and most of it, for the 10 years we have been in devolution, belongs to Kisii County. Nobody is going to take an inch of Kisii County, whether it is Governor Nyaribo or those MCAs who talked.
let them know that we are equal to the task, and whatever is required we shall do to protect Kisii County. That I can tell you. I want to urge our colleagues in Nyamira to respect our governor in Kisii. And I want to tell the MCAs of Nyamira, if there are issues, we can engage them. Let them engage us and not the governor. The governor can engage at their level. Hawataki kujenga economy yao ya Nyamira. Unapata wamemaliza assembly at 4. Wote magari zao zinakimbia kuja Kisii na wanaishi hapa Kisii wote. Hata spika wao, bendera yako niliona namna hii, unamalizia hapa Kisii. Sasa kama hawalani Nyamira, economy ya Nyamira itajengwa namna gani? Alafu wanatutusi. Hata Keroka tumejenga, sasa wanataka kuenda Keroka. We are warning you people. Wanakuja hapa jioni, wanatutusi. Na tuko na wao wakati hizo imeanza kuingia. Wacha niwaachie hapa. Na umurandia we kanisa ya Kisii Embassy Chapel Pastor Murwabe nigo na mochire company liyo ko bwato kestima sorgongo rwa gusiane meyo mocho bosongo KPLC asogote abuna nigo bagendrete kumurgia asenchira yokanyara kumerene maiga gotira soko ganya kumona chira chinguru cyumurwa sensemeyo kolengana na Murwabe niga gotebune company ya KPLC niga gendrete kumwasega segia asekerenga buna niga komoko bokumura Wense William Samuel Ruto omurikido Fatia Misi na Mange. Obotenene bwe kanisa ya Kisii Embassy Chapel isioburaibwa Pastor Peter Murwabe nigo bwe sokirie na kugikiria obokorere bwe company ya Kenya Power anene imiorosagia arwa Kisii. Issue yangu ya leo ni kuhusiana na ndugu zangu wa Kenya Power Kisii. Kama kanisa tumekuwa na uhusiano mzuri sana pamoja na wao for many years. Tulikuwa connected na Power mwaka wa 2015 na wakati mwingine tunakuwa na arrears, lakini hatujawahi katiwa stima vile wamefanya mwaka huu tangu mke wa rais atutembelee kanisani. Na borengana Pastor Murwabe nigatebire company ya nyareko bego ikirana si kanisa ya chintunda chinyinge na boigo kubutorera omorero asatebire ekerenga kiaye nigo anenekere kia kisiasa. Na sikujua kwamba ili liko na uhusiano wowote na mambo ya siasa, kwa sababu siku nyingine poli ya pastor ambaye tumepakana naye ilisongezwa kidogo, wakanikatia stima. Ilienda nikaelezea mkubwa wao, walirudisha. Lakini baada ya kurudisha nikapata wameniwekea pale charges za kulipa 43,000. Sina shida, nimelipa. Lakini sasa tena jana nikiwa kwenye matanga walikata stima. Gago kwana imeye kanisa ya Kisii Embassy Chapel niko Pastor Peter Murwabe tebire nale no bosibore bokweneke buno nyale ko bakwena na okoboko anene gukia serikali eyere ase kerogo ya kukatiwa stima kama kanisa ni issue ya kisiasa. It has nothing to do with the bill, kwa sababu hata kama tulikuwa na arrears ambayo sasa hatuna, our brothers wa Kenya Power Kisii they are doing some kind of political profiling, kwa sababu yule kijana nilimtuma pale, mmoja wao alimwambia kwamba political choices have consequences, na akamwambia kwamba nenda mupigie William au reconnect. Mbono nigo aboririe oboteneneri anene bwe company ya Kenya Power na boigo omuraibu Ensa Dr. William Ruto anyareko bago esonania na kweneke buna obokore bwe company yo wanyareko bokoba ase enchira ya boronge. I'm just calling namwambia rais na wale wengine wakuu wa serikali wayachukulie mambo haya ninaongea seriously na msiyachukue kama ni msaa. Ukweli ni kwamba there is political profiling ambayo inaendelea. Kanisa kama letu wazi tu linajulikana, na lilijulikana kwamba tulisupport mheshimiwa William Ruto kwa sababu ni Mungu alituambia. Na kwa hiyo Kenya Power ikate stima isikate, that does not change anything. Kuripoteri kataseni kia Ndizi TV kure kaunti ya Kisii, Elitherane Josephat Hamese.
Mbiamono mulikito Josephat Amisi soroboti rwase nchira yobo ikirano gotigana yuno mwancho muligeto mulikirali abakaokolekana isiko yorogongo rwa Gusii omurebwense William Samuel Ruto ni gagendretso muyegabwe sabari ya yansemeli ya Paris ejo gotoka sense ya France abasaba kwana igoro yenchira ejo ikirani amangana arengeteni bono muyegokolekana kiro mwaka asabereka goikirana enseme Ruto kokwana kurensema ya France enseme ya Paris ni gata birubuna orogongo rwa Afrika ni go bare hankigima elikonyara kubwatira namone chinse chinda sokonyara wekirene na gokinya magendero ana sokonyara gotinya na gotwaro bwa matobuya Ruto ni gabanyiri chinse chicha maiko buna orogongo rwa Afrika ndoli yororo asenchira ya makabesa na asenchira yokonyara gokonywa asekonda tebere buna orogongo rwa Afrika ngamo ye chinse muchinde echanya kubwatira namone chinse cha maiko asokone kibunango kinibale na gotwaro uchumi ana sokonyara gotwara obwa matobuya. We should explore the possibility of carbon price flow, right? They've said let's make a proposal. $25 for the least developed, $50 per ton on carbon, and 75. Assuming that we even agree, and by the way, we are ready from the global south, we are ready from the continent of Africa to pay. Na omokonyi bumura ibwenseri gadi gashawa ni garoka na senturi ndokonyara komwege romo waziri oteneta mangana jobonchori ya Moses kuri ya kubwatikana ni nkone ya igoro ye chinyomba choboralya nigo chinga kichigashagwa kwana gaikale ngasensema ya juja asanyara kagote abuna balikia mangana nigo baetaniri okoro kwabo na bayigono kugania anana sokonyara goikerania obokori bwabo konengana gashagwa ni gate bire buna Moses kuri tawata omochandonsi anasokonyara korage kyara enyombe ye muyoboralya aiga sense ya Kenya gashagwa ni gate birebuna nigo chumbo cyobora cyabere chikomoleka abarai ase kolenda ate birebune bakumuleka batobati mamo chandonse asaga ni chumbo cyobora konyara ko bwato kamangana abwate osada watu butukanu anasoko nyara korokia onsi aliabereka okolekana kwegerera konde gwensi gotayo. And I'm so happy the way the media has reacted to criticism. It's good you are feeling the way we feel. You have been hitting us left, right, and center. Nobody has ever held you to account. Now, Moses Kuria ameuliza nyinyi maswali tatu tu. You are all over, you are crying. You have seen nothing. We want to ask leaders in this country to join Moses Kuria to hold the press to account. They must be accountable for what they write and what they say. And if they write lies, they must be countered with facts. There is nobody who kira yoga agenda tomokonyo umure wenseri gadiga shangwa ni gekira naso mujegabo kobekiro chugo toka borokyo obaje kwa tensema ya Juja eyo gotoka se county ya Kiambu kwana kuro tensema chigashagwa ni gate abuna serikali ni go yabage kumulekira mangana iyo muroboli boga bobwa chibwe chinyomba chirigo lyanse go affordable housing asate beruna gate ya borokyo wabekiro chugo toka se university amune university chinde ni go bago chikubwata naso kunyara go ikirania umuroboli yo wobaga bwe chinyomba gashagwa ni gate birubune getambukiro kyogo ite finance bill igokora konyane abasaye konyara kwenyora emirimo kokwana boygoni ganyara comment abasaye banyara wesoke na kolijya bagaye emirimo cinga kyomo yogojo somuro buri bwagachi wekinyombora chake ribanyari bagari yabene aso kwenyora getali kyabo maiga yokobekerwa chigutwa. I don't want to sit here and lie to you that we have jobs for you. These jobs we are going to create together with you. This is a University of Science and Technology. Our members of the National Assembly very aggressively for 2 nights passed the finance bill to create a housing fund to construct 200,000 houses every year. Among those 200,000 houses, from this university, there will be architects, there will be quantity surveyors, there will be building engineers, there will be clerk of works, there will be electricians, there will be plumbers, and you will have an opportunity to earn a living. And that is the truth. Na kibarua iko.
In the housing program, this university and the graduates from here are a very big beneficiary because you are the people to design these houses. Wengine mutakuja tufanye biashara. Kirayo agendrete mu waziri oteneta manganise mezekeri machoguni gate no kubwata na nkororo kurwaza chi wizara chinda nenseme lyobo cheno elikanyara kwane kibunango sira bare university asokonyara gwikirania emerobeli ka ukwana kurwasa nseme ya juja chinga kichuko be kure gutuka borokyo university ya J-Quarter nigo machogwate abuna borokyo university mbachiko sirwa neserikali. A government, creation of jobs through enterprise remains our top priority as a means to enhance people's buying power to cope with the high cost of living dynamics. Our immediate agenda is to create a favorable business and enterprise environment and support the formal and informal sectors. We are facing difficult times, but do not be cheated that we can get out of those difficult times in 6 months. I did say that we must brace ourselves for some hard times. It could take us up to 2.5 years to see the downturn. Abangina abatakanwa kurwase county ya Busia ni gobarne kiba kwego kremaga yoku murungani kwabo asenga kientambe ase kiombe kemo kema kitabuna ngavu konyara kurwabo konyi gochi ase abangina abatakanwa gobate birebuna samatuka manga abangina abatakanwa ni gobarokane bagotugo isiko anasoko nyara kundrwa gati yendemero ase bono bago kirege tambukurige kiombe konyara kobakonya ase ritukolero moyogojo bakokolekana ni gobenyorre bintu asabona bagane serikali bwo kunyura abangina abatakanwa n'abayigona basocha baliya ababoraka. Mama wajane tumeteseka kwa muda mrefu, hakika tumeteseka kwa muda mrefu sana, lakini umekuja kutukumbuka kama wamama wajane, na tuko na uvugaji pia. Tunajua sasa katika hali vile tumevuga kuku, tutaenda kuongeza kuku zingine. Sasa itatusaidia, tutapiga hatua. I believe that hii pesa tunaenda kuingiza yote kwa table banking na tunaenda kupeana si kwa sina kukopesha, na nimejua at the end of this year itakuwa na interest ambayo itatusupport sisi. Lazima tuwa boost so that wasikwe watu wa kutegemea watoto, wajitegemee na wazidi kuwa role models wa watoto. So ndio kwa sababu at least hii vikundi ya elderly, vikundi ya widows, vikundi ya people living with disability na kijumla tu youths pia wako very vulnerable. Na ekera yu agendrete bono nigo abaraibe kanisa ya ACK wanyare koboli buno kubwata na konyare kobora so konyare koboli bagalio go sasima ane bono ekero keria serikali yanyare ko chare committee of the task force eyo konyara koligereria asobo ime anene na kichi kanisa chibwenete ko igorwa na sensemeria yebi sasimero kubwata kana ne korokia bakyo kolekansa mojiri chia Kilifi ensemo ya shakaora kolengana ne kanisa ya ACK nigo bate iruna kanisa tige guri bagaria bene anene asoko nyara gutwara ubosibole bugo sasima. Leo tumekuja kuomba pamoja, kupanga mipango na pia kupata commissioning maombi ili tutoke tutembee na mwenye kanisa ambaye ni Yesu Kristo, ambaye neno lake la mwisho ile tunasoma katika Mathayo 28 mstari wa 20 alisema atakuwa na sisi mpaka mwisho. Jesus is the restorer of life. Jesus is the answer to most of these challenges that are facing society. So we are very happy to receive support from Bishop Masamba and many other bishops now in Kenya, Anglican bishops, who are opening up space for the church to actively engage in mission, and that's a blessing. Mujumuri nyira bono nigo gendete gotengera Ndizi TV hayungati yari toto gukwariganira se maragoba yabona mangina turacho kumanya se biro bitero bitambe kanda sabono nganchire ngendo mutumo komoke garon kumwarigana captain number 001 kurwa sense mendi studio atumanya mange ane aliyalengete chigosori shabana jagosori tukulia lero ense mye Nairobi ntumaitina kiyako lya kolende captain number 001 Demo Steven na tumanye kurwa ense mende yestu diganyora match komerantore na nda segekegeke kirebosio.
chingi ogenda tagotengereta Kisii and Ndizi na wako manama na bandits. TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onture irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Semejirao kuwatikana nukugania kwa bange omubugani usindis villa uyugo toka embassy ibari kurwa Kisii kugenda uyugis nigo kuarganirie etenkoire mulero muno chitarikemero ngibiri nenye ritukuri Jumamosi umutinyoyo umunyangero mokonkegima uyochire nkuma odongo swag inge imalo inge kama Lero kare kugokia bageni gochakira chise 12 cy'amarogoba goiketwani yebuge omuntu yo mumugima n'ichishiringi cy'umyenye cyuka agosoera roro akizimi yuka cheri bagali yaho asinoti isano no ibire cyanda isano nemo isatu isano no isato isano no ibire maragateto isano nemo nincho mwezi Sindis Villa embassy tuwa tukego ikase nyaboda shemeji nyamita Kichingi ogendrete gotengereta Kisii and Ndizi TV tia udon kwarigani bena samangana Amayia yechigo sori buna botambe retera nende mo Steven captain 001 omochengo bwe timu ya Shabana FC ritukoyo ngo ikachinse mo chirichia Nairobi ngaki timu ya Shabana FC yale kogene gwa mone timu ya Daraja Nigogo FC korwa sense merigeti ya Police Sacco Stadium na ase gosori ngo timu ya Shabana FC yebwera obovui gwe chigori tata sevosa chigori bere chabe kuna magosori Peter Ogechi Maestro na gori ya gatu yabe kuna magosori Nehemia Onchiri konye timu ya Shabana FC kwenda na Eyemoi League ya National Super League kerere ngana tichigosori merongevere na kianda gati ya mone timu ya Murang'a Seal kwende goikira boniga na chipointi isato chire gati timu ya Shabana FC na Eyemoi na chipointi 50 nemo na isano na ibere ase timu ya Murang'a Seal eremage timu ya Shabana FC na chipointi 3 toromo chengo korwa sensemo ya Police Sacco Stadium. Tukoera na chiko soli chechi sekenere goli tukolero chanya kwa chikoera sense mo yechi county au kati ya be county ya Nyamira mone county ya Kisii keto kumukera chiko soli chwense mo ye county ya Kisii ya samana ngete ngoyo nigo timu ya Omwari Secondary School nyara kwa bage goikorune timu ya Nyabigena Boys
egore ya masevo sasebone timu ya Nyabigena Boys na wabeira abajankonko benkoyo ase county ya Kisii abona barayerukie bendera yensemo ya Kisii county astigosori echo ekerengo kya Nyanza region. Pewa kadi nyekundu. Oduso tunaicheza kwao. Haris na pande wani mwana Omwari kwa jina la Dennis Aching amekwisha pewa kadi nyekundu. Kijana huyo amepewa kadi nyekundu baada hapo awali alikuwa amepewa kadi ya njano na akafanya ambao tarehe 2 mwezi wa 7 watakuwa na mwakilisha mwana Kisii County kwenye mashindano ya Nyanza region katika shule ya wasichana ya Nyamira Girls. Mwalimu Daktari Nyamoko yupo ndani ya nyumba, bila kusahau senior principal Ndoni High School Mwalimu Jason Magura. Asenko yo yaba swati ne secondary ya Kirongoro ria gendra koro kya machivu Amayia asamana regetenko yaba swati sabanyara kwa bakonye ikora ya secondary ya Ayora secondary chigori vera sevosa sevono school ya Kirongoro ria nsemo yaba swati na kwa banyankonko benko yo yaba swati ya Kisii county astio solichia secondary. Inaitwa picture of extravaganza. Hiyo ndio lugha. Inaitwa picture of extravaganza. Baada ya haya sana game ya walimu itachezwa baada ya hii na baadaye finali ya wavulana. Yaani baada ya hii mechi walimu leo wanafunzi wao watakuwa mashabiki. Leo walimu wanashabikia wanafunzi, baada ya hapa wende ni ile. Mwanafunzi anashabikia mwalimu. Mwalimu kimisi sijui mwanafunzi atakucheka tu vipi. Kazi kwao. Inaishwa refa anakubali. Luka kichora kataa beki ile msharabu. Inapokuwa kwamba nje itakuwa ni goal kick. Chukua ngozi ya ng'ombe mpenzi msikilizaji iliyoomba. Ikakaoshwa ikashona kajaza pumzi ya soro kaita mpira msichana yule mwite Idalina Dongo. Renta kembo kwenye radi na pigo na kwenda vipi na kwenda nje itakuwa ni kurusha kwa faida mwana Kirongorori. Chukua ngozi ni msichana yule mwite Francisca Kerubo. Hiyo jana kwenye quarter finali mwana Kirongorori aliweza kumpiga mwana Machombe magoli 8-1. Mshana kwa ajili ya Christian Kerubo kafunga magoli 6. Akazawadia beli na marefari. Sama ngana rangete chigosoligo mugavana gwe county ya Kisii Paul Simbarati ritkolerero narakoba kagochikabira runa natwali egeikaro kia bene tabagosori be timu ya Shabana FC chinsemo chirichia Nairobi asoteri elia Villa Rosa Kempiski na nyarabune yego chamageri tkulia igoro timu ya Shabana FC nyarotwara naro egeikaro kia bene kiale kora unomo waziri wa manganechi amangana yoborendi amangana yechi semi CS Ezekiel Machogu asense Meria Bomas of Kenya ikontranda ke chinkwa na chirave gatio mugavana Simbarati abageni baye manaona bwatani bechi kosoria mone timu ya Shabana FC machivu kera nyare koba kagosoki gochiase timu ya Shabana FC katia mwana mangage ndreta se chigosori mono chisekendeli chigosori echwense meri ya Nyamira gikora gachinsa isato ningotebya sobo imechi skuru chako libya kurwensemo ya Nyamira na kurwa sensemo ya Kisii asichigosori au chigosori chisekendeli korende sechiteka nkai gombwata somugano lero iga ntobwate buchari na mwansi mumaite buchari na senyame yakonigu kurendo machi buchari chinde kotwara chire ngoko elia rosiri esaboire buya ekabekwa se fridge ekonigu bono omonto yo makagenda se ebuchari eyo na akabori osinanya areko bakonyore ngoko ulire kona kamontebi na bokonyore ngoko nerororo amontebi na bokonyora akamosokeria akamontebi mpimere chikiro irengere ryanye pima ekabere chikiro ibere montera akamontebi chikire chibere rote njiko ngisana buya aro ninyore ngoko ere chikiro ibere nenusu 2.5 kgs onda kamte te kobora aigane twene tukenene ene buchali nene na biegutuka akera ni linsese yarenge agasokia yende ani monchori yo tama monchori yo no mate no mokro monchori rito kugana biese gwete
anengo keri tabwate ngo kende riri Eyemoi kabwate kurende bone customer yatebire titaiti 2 kg etete 2.5 kg akanyeira ninse nomatirende abonchire baroro babwato bokora igana ali akoro bokora waina ndakanyeira ni igoro kanyeira ni anyira ni igoro kera chiko pimu ikabara 2.5 kg atebi aino monchori omuya sana ndochengo abwate 2.5 kg kodo lyo rekogora kamutebono okoba kwa ngoro kiri 2.5 kg na rororo ankongoro ki 2 kg na amwirengira chonsi ibere nga chonsi ibere ilikuwa ngoro kientangani kwa ngoro kiri bone ya 2.5 kg ndindengire chonsi ibere familia ne chiko konye kanero kurendo monchori no maite ili ntane ndera achita ndakairani kirakora ukarabati aya aiganali andake esomo gosekito gwesomire ero iga eso bonchoreri koro bonchori bwekene esenje no tumaka shortcut ritukelimo no nyare kopa gukumanyikana na era abo bosoku obonge wasebwanya ora save asamana ringiteri chiko abuna ngo ikero mweri wa mangana Amayia yechiko sase ko rene semeria studio Vincent Onyancha tebina lele tike korwa semesa mangana Amayia alitora sopo ikiranu gekorga chinsa isato. Chikiro ntagete nibere tintagete ibere ne nusuga ko garabona bonda nyara ko wirinta tagete tali manga no mwancho muligire bono aigenga ne mwamu ne libune timu ya Shabana igo igendrete go koria byego no timu ya Shabana bono ni chiko kosoria nsemeli ya KPL mwase league eli yenso mwancho muligire bono inkora nsemende chiko sori kubwatakana ne bironga nchiro mwancho muligire bono nyara ko yakiro musumali gabo manga na Majia century yobo ikira na mange twa kwaligane chiko ragaisa to chiabutuko ni chiko kumanyia century ajobo ikiranu gendra gotobwate buna butambe nsemeli mtandao nseme ya Facebook Ndizi TV News Digital na bugensemeli ya YouTube na bogotonyara buna Ndizi TV News rutore kubwatira nere goetera somo na boimanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta ekere petro ne mukirane kichibi cha muniro gicha wikera century yobo ikiranu tomra na isato buna butambe retera na nchim korko Vincent Onyancha.